Ang buhangu dan nguriki mata bahi yetinda bata patua ma ngarangiangu rukuna na pameringu yeti la kanal YouTube YKB GKI TV. Dan ngapulung na padihanda la rehiyana welingu lambuku wasiatu na pingina la pakataku ya na makaraunda yeti nduma na ua paramanai Allah. Papahurungu nakawudu do kabulnomu lamata kabulhiwa lupa lamata do kabulhiwa napa manginjirunda yadu yaka lamata do kabuldambu nama wana batuna lundu larehinahu mangga nangga padua parahinai Allah hilupa pekundola kunggu la yohu lapa hakahinya la taubu ndabana lama okulu lama kudu ngaraya na paninggu yana dahili hau aya welingu la pabada nyurada dawunangu dangu imuha ang buhangu la tamu na imiriyo kerito kaliningu mapiakang kau namun dia hamumu yaka pelaku menyapa dua namahamu ngikina wana nakataku munya mungalangu ka lapa padiaya ang buhangu la tamu na imiriyo kerito na wunang Paulo bana pahakahingu hagangu la banjar hawiangu hilundu dayapaya tau Yahudi la Yeruhali pada piakanya nandia hamuna hanggangu la banjar Yahudi dangu lahuratu uku lati duna dan nakalipalaku aya duna nama tunanu na rukuna yana diramandaya hilundu nataka lakai haru dangu na palaku ya na pahakahinguna lahagana na maramba anggaripa na maramba anggaripa banda tau manda pawilingu ayanyun na rukunai Paulu takanda hama nai petuhu banambuhangu lapaka putingun dia hamuna na rukunai Paulu takanyuna nambuhangu pahimbu yeti hanggangu latau Yahudi takai Paulu yakanda na hei la buatangu bana buatangu kai haru lati nyuna na mudambu pamieti wanya la lima nai petuhu ang buhangu latamu na imiriyo karitu takai miri Allah baningu pawuku hauna kanadu na buatangu lahanga nai anggaripa mata bianyai Paulu kananda di kula Roma dang welingu lainu daingu mana bana buat baru ya na pulung na pembadangalan nai Paulu maharui dangun dana muda lapahanganya bunda bana ya pakai nyuna kandana palaku ya nama akatu padai biada pada karaunya yeti dangu pada palu dia rukuna na tanjinai Paul bana bo baru ya na pulung halakai miri alanda da ia jakambunna la parama lila wiki nanyuna lila bata-batangu bana pahakahingu darongu ka da makuaha lainu dangu nyuna inangalangu pangiana la Roma ang buhangu la tamu na imiriyo keritu la pakataku ya na makaraunda yeti dangu na mamuhunda langataka maya banda na muda takamata wanyo tanah kaninda bata patorungu kapiekuna na ua paramanay Allah padai nguluahangu mamanu na lalurinda nuta amin hopuna layaa na pulung na padihanda darehin ayan maruambadu like subscribe tango matawa
bata pangalanya na padihanda larehi na yana. Langumbuhanda buda badaka. Na tau nampawai lai miri damu na merinjungu la patanda yang miri ia karito. Kanado nyuta bata marangga padulangu la dalu bata bobaru ya na pulu na miri damu angumbuhanda la ya kabe. Matawa kana papurunda wai mangulung wai meringu belingu la miri ia karito. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.